angithi iqala la ku payslip ukuze iyasho phela payslip uthi imali engene ebank ile mayisingenile ebank yini ethatha imali from ebank sadlula ke lapho bishop saya endabeni yasekamelweni kwaba inkingi indaba yasekamelweni yokuthi omama nobaba omunye ubaba nje uthi ukhathele omunye ubaba yenihlale ekhathele angakhathale 2 weeks bese thi ngosuku olodwa expect ukuthi umama makabe right ekamelweni ngayibuza ke mina ngize ngasukuma bishop ngoba uNkulunkulu lama parts wethu wawenza abaphakathi nendawo wethu ukuthi mina nje mangijoba ngihleli la ngisebenza ithule nje le party yami yomzimba edinga umyeni wami ikhathala makuphi Nkosiyami le party ikhathala makuphi ngoba kwamathatha ubani yenza ikhathala mangisemsebenzini ukuthi nje ngila ngazi noma angikhona ukusukuma kodwa nje ngiyahamba ithulele nakubaba uyahamba ithulele nje inomsebenzi wakho ukukhathala lokho ikhona into ekhona kokukhathala Futhi ngamanye amazwi uma umuntu eveza ukukhathala uchaza ukuthi mhlambe kusuke kungesikho ukukhathala nje komzimba mhlambe ikhona into esuke iveze yona engazi cha akavezi ngaphandle mabuyagula maba kaguli hayi cha phela mhlawumbe ikhathele ngoba beyisebenza somewhere hayi ngoba asinayi lapho bishop ekusebenzini ibingasebenzi into eyenza ukuthi ikhathaliswa ukuthi la ikhaya kuneyinkinga vele zikhona Nkosiyami because le nkonzo idinga sonke sibe kumqondo munye sonke sijabulile ake sithi nje ungifihlela isalary yakho angiyazi mina ngumama but u expect ukuthi ekamereni ngibe right Nkosiyami sineyinkinga la ngithole nokuthi kuneyingane engingazazi usiyalwa la endlini kodwa umeke umnandi bishop uma uqala nje ungithinta umzimba wonke uresponda uyaresponda nokukhathala kuyaphela umuntu mayeqala ekuthinta kube ngazi ukuthi uphuza i-energy drink because phela manje usuthintwa inyama yakho usuthintwa ithambo lakho ngiyakuzwa uthintwa yithambo lakho kodwa lokukhathala khona into ekhona kuloku kukhathala hayi ngoba kukhona ohexezile kukhona wenzeni ukukhathala kwengqondo futhi nje ke mengabe siya communicate endlini ngibeka umthwalo wami ngibuye emsebenzini ngikhipha ihelmet yami kade ngibatshela nje ngithi mina ihelmet yomsebenzi wakho noma ngabe uyini uyayishiya uma ungena ekhaya ube unkosikazi ukukhathala mengifika nje ngithi ngiyafika siyaxoxa qala siyaxoxa mhlawumbe umbaba unye ufika late omunye uyabona nje siyahetheka emisebenzini ziningi izinto ezisivelele emsebenzini upartner wakho nje during the work days ngiyayithatha ifoni ngiyafona isithando sami sengihlangane nokuthi vele immediately mangifika ekhaya ubaba vele uzobe ecabanga ukuthi unkosikazi wami ayikho into engizomcela yona namhlanje because si communicate uyazazi inkinga engihlangabezana nazo angakafiki kanjalo nonkosikazi akeze ukuexpecta lutho uma umtshelile ukuthi yazi ngihlangabezane nama challenges anga yo namhlanje myeni wami ngaze ngakhathala obvious masifika uzoba nendlela yokuthi wena ungiswishe on ukuthi ngize ngibe kulesa simo sakho futhi mangaba ngifiki ayikho nokuthi ifike endabeni yokuthi isiyaxoxisa sekuthiwa ubaba amavika ngaka ukuthi nanokuthi ke ST sibadala kunama chronic diseases now oshukela bakhona o prostate cancer bakhona so asikhulumeni ngalezi zinto endlini ngoba uzoloku ungifuna nje kanti ungifuna nje vele mina nginoshukela wami vele mina nginale nkinga yami enginayo yingakho amanye abantu makungakhulunywa la ekhaya azaphuma yengaphandla ayobheka ukuthi ngabe ngempela le nkinga enginayo la endlini ikhona yini ngaphandle iqiniso lele singeke silivalise elokuthi abanye abantu baphuma ngaphandle just to test ukuthi ngempela nginenkinga yini unfortunately sisebekhuluma ngale nkonzo mina ngisumuntu waleyo nkonzo kodwa nje sengikhuluma ukuthi siphendula nama questions. Oh, that was not your subject. It was not my subject. Sengiyayifaka nje because mina ngize ngayiphendula ukuthi really bazalwane let's
be really because kunala khona uyabona ke kuthiwe i-laptop must be always open. Yeah. Why i-laptop yakho kufanele ngaso sonke isikhathi ivuleke ihlala ivulekile? Kunale indaweni yakuzo mangabe niyodinga usizo lama computer nanabo ma internet cafe. 24 hours ivulekile. Uma uzomncisha ubaba la endlini khona abantu abahlala bevulile. Ngaso sonke isikhathi ngaphandle. So izinto ezinjalo ngithi idinga ukuthi emshadweni nawe musukuba yi-reason yokuthi ubaba aphumele ngaphandle. Musukuba yi-reason yokuthi umama aphumele ngaphandle. Angingathi indaba yakho yabo nje khona into engangisho mina emshadweni wami ukuthi ngiyafisa ukuthi mase kuxoxa udaba lami mangabe liyaxoxa angingasolakali. Masingabazalwana ke siyilwele nje lento ukuthi ake sithi sekuyaxoxa musukusolakala. Musukuthi uma ngabe sekuhlele imndeni baza abazali bangasazi ukuthi bayifihlaphi ngamahlaza azophuma ekhishwa abantwana babo bewakhipha. Sekuthiwa ubaba yabo nje ubaba sekuthiwa nje ubabishop wena ubishop nje sekuthiwa nje ethi umama ubishop akalalanga endlini. Awubazalwana. Abangayanga emvuselelweni, akayanga nasezimvuselelweni. Ora kangenanga emsebenzini makuwenza umsebenzi awenzile othile, just ngiyuzele endaweni zakhe. Umama mina nje sengumama imyeni wami usekuyahlalwa kuyakhulunywa nomndeni sekuthiwa nje akabuye ekhaya akalala ekhaya. ST